Okhulumayo nguSibongile. Lana sizobe senza izibonelo zemithetho kaCosin. Lana uma ngine-triangle lengxenye kube ngu-b is equals to 12. Bese ngizodweba enye ingxenye lana ngombala ohlukile. Ngidwebe enye ingxenye lana kube ngu-c is equals to 9. Manje sifuna la ngaphansi ukuthi u-a ngubani. Le sifuna ngaphansi la. Ngaphandle kokuthi sifune la ngaphansi lo a wethu lo, kwamele sazi ukuthi le angle le esiyidwebile ngubani. Le angle le esiyidwebile singathi data is equals to 87 degrees. Kodwa ngiyanikhuthaza manje ukuthi noma ningazama ukuthi nimise kancane ngale video le bese niyaziqhubekela nina ngokwenu, bese niyabuyela futhi kule video nibone ukuthi lokho enikenzile na yiloko kulungile. Masiqhubekeni. Lana singathi a squared is equals to b squared ngimhlanganisa no c squared. Ngomthetho lana we-Pythagorean. La sizoqhubeka futhi ngaloko esesikubhalile la eceleni kuka c squared sifake lokhu okulandelayo. Lo ab squared kanye no c squared sizothi simsusa ngo-2 b c nangu-c wethu ono-cos ka-data. Le data le yi-angle ebalulekile. La esingakwenza la sizoqhubeka kanjena. La siyayenza ngaphakathi le angle lethu le, sidwebe umugqa la ngaphakathi ukuze sizokwazi ukuthola kahle u-a squared wethu. La sizoqhubeka kanjena. U-b squared wethu ngulo 12 squared lo wethu. Sizothi a squared 12 squared wethu lona usinika u-144 engizomhlanganisa nalo c squared lo wethu ongu-9 squared usinika u-81. Bese ngisusa ngalo 2 esimtholile kanye nalo 12 lo ka-b engizomphinda ngalo 9 lo ka-c la. Bese sizoba no cos ka-87 degrees. Lana uma ngiqhubeka sizothi lo 144 ngimhlanganisa nalo 81 lo. Impendulo engizoyithola la ngizothola 225 bese lo 2 ngimphinda ngo-12 ngimphinda ngo-9. Impendulo la engizoyithola ngizothola u-216. 225 simsusa ngo-216 bese siba no cos ka-87 degrees. La lo a squared lo wethu sisafuna yena. Ngiyathemba ukuthi niyazi. Bese la ukuze ukuthi ngisuse u-squared, ingxenye nengxenye ngizofaka u-root squared. Lana la ngiyafaka square root sethu la. La ku-a isusile la. La ngizovele ngiyithathe la phezulu ngivele ngiyise la phansi. Lo 225 esimsusa ngo-216 ka-cos ka-87 lana.
Lana uma sengicedile ukwenza kanjalo ngizodinga i-calculator yami. Ku-calculator la sizoba nesquare root sika-225 engizosusa u-216 ka-cos ka-87. Laphi ngaphandle kokuthi ngenze kanjalo ngizozama ukuthi ngilungise i-calculator yami ngiyenze kuma-degree sokwazi ukuthi sibale kahle ngoba sino-degree la engizokwenza 225 ngimsuse ngo-216 ka-cos ka-87. La impendulo engizoyithola uma ngenza kanjalo ngizohamba ngiyifuna impendulo. La impendulo esiyitholile ngo-1461. Into engizoyenza la kule ngxenye le ngizoyi-rounda off lo 1461. Cela ukususa i-calculator yami. U-a wethu-ke nangicedile ukuyi-rounda off ngizoba no-14,6. Lena-ke impendulo yethu esiyitholile. Ngiyathemba ukuthi niyithokozele.